ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар Питер ё дар Москва ҳастед. ҳуҷҷатҳои шумо ба анҷом расид. Мехоҳед ки мигратсиони картаи худро иваз карда аз нав ҳуҷҷат кунед. Бояд барои ин ба границаи Қазоқистон бароед. Пас акаи Муҳаммадро бар шумо пешниҳод мекунам ки тӯли чанд сол мешавад бо ин кор фаъол ҳастанд ва хеле мизоҷи зиёд доранд. Дӯстони азиз, аввалу охир Худо шуморо аз ҷои зистатон гирифта ба границаи Қазоқистон бурда соқ саломат меорад ва шумо аз номи шабакаи Корвони Умр салом гӯед. Бар шумо роҳи сафед ва барори корхоҳон ҳастам. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. имрӯз сешанбе 28 май $100 баробар ба 1079 сомонию 91 дирам ва 100 евро баробар ба 1171 сомонию 49 дирамро ташкил мекунад. бародарҷонон, дар зери видео ҳатман лайк монед ва ба канали мо подписатсия кунед ва ҳамин хел ҳар рӯз хушхабарҳоро гӯш карда мегирем. Мегузарем ба курси рубл. Курси рубл дирӯз 120 сомону 70 дирам буд. имрӯз бошад 1000 рубли русӣ ба 121 сомонию 70 дирам расид. чиқаре ки гуфтам, ноумед намешавем. иншоаллоҳ ки рубл боло мешавад ва мо хушхабар бар шумо медиҳем. برای شفا و تبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد میکند. سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و میخواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو میبخشد. ملهم پیگمنت برای بیماری های پسریاز و سفید شوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان. و کسانی که در جمهوری قزاقستان هستید، 1000 تنگه پول قزاقستان با کورس تاجیکستان برابر با 23 سومانی و 83 دیرم را تشکیل میکند. و کسانی که در جمهوری ترکیه کار و فعالیت دارند، 100 لیره ترکی برابر با 37 سومن و 1000 لیره ترکی برابر با 377 سومن و 12 دیرم را تشکیل میکند. خاطر رسان میکنیم لایک و ابونه شدن را فراموش نکنید. و با کسانی که پول ازبکستان لازم است وجنی باشه، 50,000 سومی ازبکستان با پول تاجیکستان 44 سومانی را تشکیل میکند. و کسانی که در جمهوری خیتای هستید و کار و فعالیت دارید، اگرچه بر شما لازم هم نیست اما ما نوار کردیم، 100 یوان برابر به 151 سومانی هست. خدا نگهبان شما. انتظار خبرهای دیگر باشید.